Kikubor nakaslab jong udongsan hima. Por begini ibayat na banyo ki lang usia umriat. Nên là quay cái post nào với ông bà để bạn stop immediately. Mà usia mum tiếp bikin film begini. Kat usia mah. Kalau kebas mulu yang markumangan akran mentan kene ke project kamdai ke badan conceive. No, this project has been conceived long time back. I think mentan la don kumba munduna kerja personal. And it is not only involving the central government or the state government. Kalau don ketilang ke JICA, International Corporation, Japanese International Cooperation Agency. Ban fannya ketika surau, dia kepala ya ke social impact assessment kalau don ke environmental impact assessment lalelu. Dia kepala semua kat kene ke project kepala 1000 crore tam 1000 crore kat uchi minister untip. Tak semua kepala lenga. Bakat kene ke project ke bahaya. Kebab mendai ban connect tangya ka jela jungi tangi ki district kene connect bat ke Bangladesh. Kat no kan monra ke jung mentoi tangya ki tan jungi satai ri ke jela berkoi. Gelong. Mentala bon ki kena jungi ki bala stang man khai pateng bat kiri syaba. Tingi don kam man thau ki lenti ki sungkien ki bobiang. Mendai tang lenti sungkien nila don kam ki airport, nila don kam ki waterways. Kita ingin kentiu kai pateng bagi kun samla jungi kinyo pania shimanta kan munta ke potential ka ba heba support Southeast Asian bagi nya kai pateng telada ngin don community la keleti ngini kai pateng lada ka mar ka bang imut pan penpoi au na po Bangladesh kan simpor lesing sosngi nya kai pateng in case ka solunga kalau kat uchi minister jong ka jela Umtip bayi kini di project ladap alot. Kita sedang. Even your compensation la siu. Kita on kibri mentang kibla bir la biang Melayu compensation la pun crore. No, even your local MLA also happen to be the minister. But he went that day and stop stopped the felling of the trees for the Any reaction from It only shows kay ka priority jogan income. Only shows they're not aware of what is going on. The development that are taking place, the development that is being implemented, they're not aware. It only shows that jinglong insensitive jungki, the jinglong indifferent. Haba man ke sngi ki brio, haka por bam padon ni ke lockdown. Ki pai ba jungi ki sakut ki kanta pasro. Bakiero sakut, bahero sakut. Tentang kila don ki kimi ki pa ki ong ba ki khon ki one school kila thak mar arlai kanta la sakut pasro. Terpasolong o MLA jungi kumikita kita jingi bupai ba pendoro. But I say kita lagi nampang di pasal persen. Tu control. Teaching minister. But forest minister. Nomor klaim yo ke environmental clearance of forest department. Laban penteri kami ini scheme. But in case due to such opposition in the name of environment, kene ke project ke stall what will be Nantarai ki pai ba jungi na meliam apar shalom bat nganget kitu ki shnong ba markhap ru ngatrai kin sa pelong ka jingya ki namar ba nila don kam pala ka surok kapania kloi klek de ladon ki rang ba shnong ki ri rong ba ki blafun nga menta knyat sngi ki blafun nga ki ong ba ngila smudu mensim ladan ni du kene ka surok ndai tang ha ka jingim jungi ha ka jingim ju khon jungi ru trai nginum yo asu kene ka surok dengan try lada kapai hadu tu kapor na kamu MDC matrai ngin hap ya lum nyalang ya kinong pinasnong tai ki seng balang bofer bani kendo sarkar bam dai ban pensengai